wowe wiheje ko turi kumwe na mbere abo tugira ngo ndangu kera niba mu bafunja yembo ni hano iyo filime nibo ba mbere juste rero navuga yuko abarundi barasapotinga gose abanyarwanda gusumba uko bosapotinga karena kiwanje bana ndarenze kabisa uravumye bimeze neza tukiri kuri iki kibazo mushobora kutubaza ubwo tubishize duheraheza abenge bitubwira ikibazo avuga ati iki ntimwakimbaje kandi mwatiriza kukimbaza amakiduheraheze cyo mutambaje cyangwa kinimwambi uvuga ati kabisa iki kintu kuba ngiye ntakivuze jomba no bivuze amaze gufasha ibintu bitari bike mu guteza imbere umuziki ndundi ninaco gituma umuziki waduze ubu twebwe turiko turaja hariya mu ntara mu Rwanda hari indirimbo twashiramo z'abarundi baca batubwira ati nimbara aba Nigeria umuziki niho ngayo Burundi nukuri ko Rwanda yababwiye bagana turashiramo indirimbo z'abarundi baca batubwira ati aba nimbara aba Nigeria atarabe mu Burundi bikabacanga umuziki Burundi warateye imbere tugira ga freestyle kayo bamwe babikora aga freestyle kayo yo rega jewe abaja amatwaje yo bayikunda cyane nyene mugabo je no nyene bano gufata no yo ari gitari byo nkabibura mugabo nyene naje canda yo ibanyene yo yaguranye uyu arega siri cyo bivugije ndimo gusaba no gufata ngo yo rero abantu twakora mu Rwanda barayikunda kugeza aho turi hose bakavuga ati no gufata aho hose duciye aho hose tugenda nyine nanjye nabikunda byabaye imagi yena cyane cyane kubona natwe aho hari aho tubwira oya imagi nabonye kandi naje ukigwa na rose reka dukore sinjawuyo ngo gusimbona ibihuzi boni kora yuko dusanga warageze kure kuje n'ubu ngira nze nageze Mirambo bona abantu baje kungwa mu ngo aho hose nagiye nasangana ngurambire ngo mburino kana bwacu mbonye nta arababara anakani benshi ipichanyo watu wawena Ena gembo na no Amede, niya. No, uja ku podcast. reka Nikorane yeza kwa usubira. Yanga nkana twabimenya. wagaburiye
abisiraheli bari mu butayu ubahamani wahambukije abisiraheli inyanja itukura baja muri Kanani wageze kwa Pawulo na Asira bari mwibohero ubakurayo aho ugeze hose vyakomeye vyose biba sawa nushimwe Mana urahumuriza imitima urahumuriza imitima urahumuriza Yesu we urahumuriza imitima namibabaye narakubonye Yesu wanje urahumuriza imitima urahumuriza mwami urahumuriza imitima urahumuriza imitima namibabaye urahumuriza imitima urahumuriza Yesu urahumuriza imitima narakubonye mwami aho byari bikomeye ngirira neza urahumuriza nukuri kandi urazi ntakurema oya bureka kaka iki kaka ihangane uzojya kwa muganga bagire subscribe kuri we Yumve TV imwe abantu nsanga bari kureshanya abari Eureka Sorry boy Ngone ya mukeba tugira suite ya nizo ya kabiri sasa awamu nani yo umwadishizemo ndamusomye ibi mutore mu kitanda basi wenzo kuremera ntugire bureme nokuteza kubira ariko indi na jemus Mauro mutavuga ni mwire mwiriwe neza utiriwe ashaka mumena mwiriwe mwiriwe proski mwiriwe msaza ama nashaka kubagira mwiri wanje
karibu muri sanze ubwe neza hanyuma urabona ko twagize ikibazo imvura yaguye amatara icira yazimye kuko ubundi amatara ni umuriro umaze kuba umuriro uguyemwo amazi utuzima bitahuwe kuko urumva umuriro umuyagankuba umuriro haguyemwo amazi utuzima nicyo gituma rero umuntu atawuhari dutahuwe haba nagira ngo mutenyenye gatoya kugira ngo aya buhinga bw'ivyuma mazimane tunezerane kuko je nanezerewe kugaruka mu mvuga amahoro nkashika muhira waje nkasanga muhira ni sawa umuryango urakomeye abana ni sawa na mwebwe abapromota dufise mu gihugu mukaba mwaje kushigikira kuvuga cy'indege mukaza no ngaha muhira je byanezereye mu bisanzwe novuga ko mu Burundi turafise umugisha cyane kuba twararose abanyamakuru benshi kandi b'abana beza dukorana neza burya hamwe mutadufashije ibikorwa dukora ntibyogera hanze mutadufashije ibikorwa dukora ntivyomenyekana nimba je aberi ndiho nk'umukinnyi wa sinema ndimo ngerageza bikamenyekana ni kubera mwe muri muka muhari kandi mudushigikira nico bituma navyo nico gituma bigira hanze bikagera kuri kubera mwe rwa promote rero je ndabakunda kandi aje muzokunde tumwe twikundaniye tugira ubumwe sibyo gahini nuko rero nagira sabera y'inyuma abazimane bari byo mufungura tunezera aho tudundike amatara naza dushiye umuziki dutambe celebrate abo rero yumve 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 yo yo nakufata naku yo ariko hano harama iyi sura ndayishaka nagiye buke ngo wateruye rishwe barabitubariye jewe turabe nta nubwije ko mengiri kwiterapiye basi reka ndamwizanira Yumve TV. Sasa unasifia sana Yumve TV, ni vitu gani? Hakuna shida kuisikia Yumve TV. Yumve TV. Sasa boy inaenda wapi? Yeye boy kwa promote Yumve TV. Na sasa Yumva kweli. Yumve TV. Uso kama ka strike. ndaje nkuzanira kanyuma tutaha
Muri Bujumbura TV. Cyangwa mara ivuge byose. aho byari bikomeye neza urahumuriza